Ej, jesu se probudila djeca? Nisu? Hajde, od vam bježi, nemoj, probudit ćeš djecu. Hajde, ja sam evo jedva ustala, ne znam Boga mi kak ću. Hajde, od vam nešto da te pitam jedan. Hajde. Ej, te mi reci jedan, pošto sam ja sinoć, ali sam sinoć ninala dijete 3 sata. Bio u dupku, igru, skako u dupku i umorio se, ja ga malo ninala i zaspoj. De mi reci šta si mi jedan napravio za sehur? Šta si mi napravio ručku? Čime ću zaposliti? Jaja mi napravio. S jajima da zaposlim, jel? Jel? A znaš ti da me valja na njivu danas? Znaš da me valja postiti i kopat danas, čitav dan? A gdje su krave, gdje su koze, gdje su ovce? Pa valja ići sino pretresat. I eta jaja da me drže čitav dan, jel? Joj, derem se. Joj, ako probudim dijete, ti ćeš ga ninat do sabaha. U stvari, evo, gotov je sabah, ja. Ma ninat ćeš ga dok ne zaspi kad bi se na glavu nasadio. A kad bi ga ja probudila. Pljuni me u čelo ako ti ispečem sutra ja doručak. Pljuni me. Ti ako ne postiš. Ustaj si tvoja nasplavala, jel? A nisi mogu ustat napravi ženi sehur ako treba da sehurim ujutro, da zaposlim kojim son. A biži, čeraš me da griješim na sabah, na